Ebi bigambirwa ha mukoro gukwa amabati ahabwa amashomero garukwika 20 mu district ya Buhweju. Kabanyesiko kwikiriye kizimbe mbe nicyo kitangaza. Ba district ya Buhweju abo kutereza amabati gana gageje 2008 twaza kushakara ikizimbe ikibiri kiri kwetaga kushakarwa kandi tukiheze twari mu gishogu nsime chairman witu w'entebe ya gatano umwami atiredeo hamwe na administration ya Buhweju district local government hamwe na education department. Abebembezi basiimire bakuru b'amashomero ahabw'okufayo kushakira amashomero agubara kwebembera kandi mu mwabaraki kujya ngizeraho so nyenda kusima headmaster chairman witu wa NRM umwana w'obedi okureba ngo uyu numukora amashomero. Chairman wa district Buhweju ashabire bakuru b'amashomero gukorera amashomero gabo ubu gavumenti nayo kugezaho kubahwera. Ikizimbe kitwereza amabati nikitekwa kuba kineruringa beam nikitekwa kuba kirya urupureti ninga aharivo yo kushakara kandi kitekwa kuba kiryi ecyamatafari gombe kiso mushenye na simi kugira ngo buri kizimbe cyona n'ecyamashansha munacyo tuza kutekaho amabati ga gavumenti. District ya Buhweju chine kizubuke byombeko bitari hamutindo mu mashomero no gavumenti riyo neba kwatiraho gasha kwa Juliet Charsima.